Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, muri kumwe nanjye Team Harris Ishimwe. Ingingo z'ingenzi: mu Misiri, perezida waho Abdel Fattah al-Sisi yaraye ayoboye inama yahuriyemo n'abayobozi bo ku mugabane w'Uburayi, basinye amasezerano y'ibijyanye n'ingufu n'abimukira. Mu mpera z'iki cyumweru, umukino wagombaga guhuza ikipe ya Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club, amakipe yombi akina mu cyiciro cya mbere, ntiwabaye. Imwe muri aya makipe yahawe mpaga. Ingaruka ni izihe? Nesheke kuri ekipe nyirizina, nesheke ku karere ka Gisagara, usibye ko abari nesheke kuri federation, kubera ko federation ku ruhande rwayo hari ibikorwa iba yateguye bitegura imikino, yaba ibibuga. Kugeza kuri ubu ibibuga byinshi birakodeshwa. Uwo ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi w'imikino Amoni Nuwamanya, muramwumva muri aya makuru. Imirwano ishyamiranyije ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 yarayikomerekeyemo abasirikare 8 bariyo mu butumwa bw'amahoro bwa ONU. Muri Senegal ho umwe mu banyapolitiki bari bafunze baheruka gufungurwa ari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuba perezida mu matora azabayo muri uku kwezi. Ejo ku cyumweru, perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yayoboye inama yahuriwemo n'umuyobozi mukuru w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Ursula von der Leyen n'abandi bategetsi 5 bo kuri uyu mugabane w'Uburayi. Ni mbere y'uko aba bategetsi bashyize umukono ku masezerano y'akayabo ka miliyari 7 na miliyoni 400 z'amayero, ifaranga rikoreshwa i Burayi. Ni amafaranga agamije guteza imbere ubucuruzi bw'ingufu no gukumira urujya n'uruza rw'abimukira bajya kuri uyu mugabane binyuranije n'amategeko. Aya masezerano yasinywe hagati y'aba bategetsi bari bavuye ku mugabane w'Uburayi, akubiyemo igice kimwe Misiri izakoresha nk'inguzanyo mu myaka iri imbere nk'igihugu gifite imyenda myinshi, ndetse hazongerwa ibicuruzwa bijyanye n'ingufu ibizafasha Uburayi mu gihe butagikoresha gaze ituruka mu Burusiya. Ursula von der Leyen uhagarariye ubumwe bw'Uburayi yagiye mu Misiri ari kumwe n'abayobozi bo mu bihugu bya Autrichia, Ububirigi, Kapuro, Ubugereki n'Ubutaliyani. Misiri isinya amasezerano mu gihe iri kunyura mu bihe bikomeye by'ubukungu byatewe ahanini n'amakimbirane yo mu gihugu cya Libya bihana imbibi, hakiyongeraho intambara ya Israel na Hamas ndetse n'ibera muri Sudani. Nubwo bimeze uko, abayobozi b'Uburayi bo bumvikanisha ko uyu munsi no mu minsi izaza Misiri ifitiye runini uyu mugabane w'Uburayi. Babihera ko ubu Misiri icumbikiye impunzi n'abimukira bagera kuri miliyoni 9, harimo miliyoni 4 z'Abanyasudani na miliyoni 1.5 y'Abanyasiriya n'abandi bo mu bindi bihugu. Aya masezerano asinywe nyuma y'andi menshi ataravuzweho rumwe yasinywe hagati y'Uburayi n'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru birimo Libya, Tunisia na Mauritania. Yose yaragamije guhagarika abimukira bajya i Burayi banyuze mu nyanja ya Mediterane. Ikigo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gishinzwe kugenzura imipaka Frontex cyatangaje ko mu mwaka ushize wonyine abimukira binjiye ku mugabane w'Uburayi bagera ku bihumbi 158, umubare wiyongereho 50% ugereranije n'umwaka wawubanjirije. Uretse kuba bimukira bajya gushakira imibereho ku mugabane w'Uburayi banyuze mu nzira ishyira ubuzima bwabo mu kaga, ikibazo cyabo nacyo ubwacyo cyatumye isura yabo itagaragara neza muri ibi bihugu. Kuri iki kibazo cy'abimukira, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye amasezerano ashyirwaho umukono n'ibihugu by'i Burayi n'ibyo muri Afurika ivuga ko bitegekesha igitugu. Abagabo babiri, Ousmane Sonko na Bassirou Diomaye Faye, bombi batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal, ejo ku cyumweru bagaragaye bashagawe n'imbaga y'abantu benshi biganjemo urubyiruko bari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuba perezida w'iki gihugu mu matora azaba ku itariki ya 24 y'uku kwezi kwa gatatu. Ni nyuma y'iminsi 3 ishize bafunguwe hagendewe ku itegeko ryo gutanga imbabazi ryashyizweho na perezida Macky Sall. Sonko wamenyekanye cyane kandi ukunzwe n'abakiri bato yafashije Bassirou Faye mu bikorwa byo kwiyamamaza bakiva mu ndege i Cap Stirling, aho bakiriwe n'ababashyigikiye benshi cyane. Nyuma bahise bajya mu modoka y'ijipe ifite ibirahure byirabura berekeza i Ziguinchor mu ntara ya Casamance. Aha naho bakiriwe n'amagana y'abakunzi babo, nabo babaramutsa bazamura amaboko, ariko bikaba ari n'ikimenyetso cy'uko bizeye intsinzi mu matora.
aha Ijwi call. Sonko ahageze yabwiye ababakiriye ko ubari iwabo kandi yizeye ko bazabashyigikira bikomeye. Ishyaka Pastef rya Sonko ubu rishyigikiye Basiru Faye, aho byashimangiwe n'umunyamabanga wa Sonko ya Sinful wumvikanishije ko ku ikubitiro aba bagabo batari bakwiye gufungwa, ndetse akavuga ko bizeye intsinzi muri aya matora. Faye yavuze ko atowe yahangana n'ibibazo iyi ntara ya Casamance yahanganye nabyo mu gihe kirenze imyaka 40, kandi yakora ku buryo aha haba umurwa mukuru wa Senegal mu bijyanye n'ubukungu n'umuco. Ashingira ko muri iyi ntara ariho hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi kurusha ahandi, kandi hari amashyamba menshi ndetse hari n'ibintu byinshi bikurura ba mukerarugendo. Osman Sonko yahagaritswe mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere, ishyaka Pastef rihita rishyiraho Basiru Faye kuzarihagararira. Ejo ku cyumweru wari umunsi ngarukamwaka aho amamiliyoni y'abantu bizihiza mutagatifu Patrick. Uyu mutagatifu yakomokaga mu gihugu cya Ireland. Aha muri Amerika mu mujyi wa New York abantu babarirwa mu bihumbi bahuriye i Manhattan ahabaye akarasisi benshi bemeza ko byabaye nk'umuco wabo kwizihiza uyu munsi. Mu mihanda y'imijyi myinshi aho baba bizihiza uyu munsi, haba abakora akarasisi cyangwa abaje kureba, bose baba bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi. Umwe mu bakomoka muri Irlande wari aha i Manhattan utaravuze izina rye yavuze uko uyu munsi awubona n'agaciro awuha mu buzima bwe. Twe turi abanya-Ireland kandi ni byiza cyane kubona abanya-Ireland bizihizwa aho bari hose ku isi, by'umwihariko hano i New York. Nahoze mbwira umuntu kare ko i New York hatuye abantu benshi kurusha abatuye muri Ireland. Rero kuza hano nkabona ibi, nkareba ibi birori, ni ikintu cyiza cyane kuri twe. Ni iby'agaciro kenshi kuri twe kubona isi yose itwizihiza. Undi mugore waraturutse mu Budage witwa Miriam Gampa waje muri Amerika aje gusura, yasanze abanyamerika bizihiza uyu munsi ku buryo bwihariye. Nakunze ikirere, imiterere y'ukuntu ahantu hameze, ukuntu abantu bambaye neza, ukuntu bafite akanyamuneza, umuziki, impuzangano, nabikunze cyane. Urabona hari ubuzima. Mu bakoze akarasisi hariganjemo amatsinda y'abacuranga, abapolisi n'abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro. Hari kandi n'abanyapolitiki barimo guverineri wa New York Kathy Hochul, Meya Eric Adams n'umushinjacyaha mukuru Letitia James. Meya w'umujyi wa New York Eric Adams ati uyu mujyi urimo abanya-Irlande benshi badufasha kuwubaka. Reba ikirere ureba haturi, umubare munini w'abanya-Irlande baba hano muri Amerika batuye i New York, kimwe n'abandi bantu bagiye baturuka ahantu hatandukanye, bose baje hano kubaka uyu mujyi. Turishimye cyane kandi tugiye gukomeza twishime. Ku munsi nk'uyu kandi abakunda agatama barangwa no kunywa cyane byeri ziri mu macupa y'icyatsi kibisi kurusha izindi zose. Mukomeje kumva radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye kuri wa eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na X muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'abibumbye ONU warabitangaje ko imirwano ishyamiranyije leta ya Kongo n'umutwe wa M23 yakomerekeyemo abasirikare 8 bawo. Ni nyuma y'igihe gito cyari gishize imirwano ihagaze. Umuyobozi w'ingabo z'uyu muryango ziri mu butumwa mu burasirazuba bwa Kongo, Bintu Keita, yavuze ko umusirikare umwe muri abo 8 yakomeretse cyane. Iyi mirwano yabereye mu karere ka Sake kari mu birometero 20 uvuye mu mujyi munini wa Goma. Imirwano ikomeye yabaye kuva kuwa gatandatu, ariko abatuye hafi aho bavuze ko kugeza ejo ku gicamunsi cyo ku cyumweru imirwano yari imaze gucogora. Inzego z'umutekano za Kongo nizo zatanze aya makuru y'abasirikare ba ONU bakomeretse ziyaha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Izi nzego zavuze ko ibisasu 2 bya M23 byavuye ku kigo cy'izi ngabo kiri Isake mu karere ka Mubambiro. Undi wabonye ibi biba yavuze ko M23 yarashe ibyo bisasu isubiza igitero yari yagabweho n'undi mutwe wa Wazalendo urwanira ku ruhande rwa leta.
Mu byumweru bibiri bishize M23 yari yakoze ibindi bitero bishya mu birometero nka 70 uvuye i Goma, ibyayifashije gukomeza kugenzura igice cy'amajyaruguru ya Rucuru na Masisi. Mu itangazo yasohoye, Bintu Keita uyoboye MONUSCO uhagarariye umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko hari hashize ibyumweru byinshi ingabo ayoboye zijyanywe mu majyaruguru mu bikorwa byiswe Springbok bihuriweho n'izi ngabo n'iza leta ya Kongo. Lieutenant Colonel Guillaume Njike akaba n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yakomeje kumvikana ashinja u Rwanda kuba ari rwo rutera inkunga umutwe wa M23 wibasiye ibirindiro by'ingabo za ONU ziri muri Sake muri ibi bihe by'imirwano, ariko u Rwanda rwo rwakomeje kubihakana. Kuva mu kwezi gushize kwa kabiri, abasirikare bagera ku bihumbi 15 b'umuryango w'abibumbye bari baroherejwe muri Kongo batangiye kuvanwayo ku busabe bwa leta ya Kongo, aho ivuga ko umusaruro w'ubutumwa bwazo utagaragara. Biteganijwe ko izi ngabo zizarangira kuva muri Kongo mu mpera z'uyu mwaka. ONU iherutse gutangaza ko kuva mu mpera za 2023 intambara zo muri Kongo zahatiye abagera kuri miliyoni 7 guta ingo zabo, harimo abagera kuri miliyoni 2.5 bo mu burasirazuba bwa Kongo gusa. Amakuru yo mu karere tuyakomereze mu Burundi, aho leta y'u Burundi iherutse kuburira abaturage bayo ko abazambutsa ibicuruzwa mu gihugu gituranye cy'u Rwanda bagafatwa bazabihanirwa ndetse bagafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Ibi yabitangaje mu gihe umubano w'ibihugu byombi ukomeje kubamo agatotsi, ibyatumye u Burundi bufunga imipaka yabwo. Abaturage bo bumvikana basaba abakuru b'ibyo bihugu kuganira bagafungura imipaka, ibyo bumvikanisha ko bidakozwe bagorwa cyane n'ubuzima. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru. Burumatari w'intara ya Cibitoke yabwiye abatwara amakomine, amazone n'imitumba yose igize iyo ntara ko abafitiye ubutumwa yahawe n'umukuru w'igihugu. Ariko umugwa mukuru wa komine Mugina kuri uyu wa kane, Kareme Bizoza, yamenyesheje ko Uburundi butifuza ko hari kidandazwa na kimwe gisubira kurenga urubibe kija mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda gifatwa nk'umwansi. Ujana ibintu mu Rwanda akabijanayo asa n'inyanka Burundi. Igihugu cy'u Rwanda ntacyo dupfa dupfana, ntaho duhurira n'u Rwanda twebwe. Igihugu kibitse abansi bacu abagombye kudusubiza mu ihumbi, mugabandanya mukigaburira mukigemurira, mwumva muri ko mushaka dushiraye yateye isoni. Ariko aho rero ngaruka ku ndongozi, nta muntu na kumwe umuntu usigurira ko umuntu yovana ibintu ino akajana akabishikana mu Rwanda mutamunsi. Abatware bo hasi nabo babwiye Burumatari wa Cibitoke kugwa rudandazwa rw'amagendo rukogwa n'abantu bakomeye kandi bafise izindi nguvu zirenze zabo bajejwe intwaro, kuko iyo bababujije bagirirwa iterabwoba. Uyu n'umukuru wa zone Nyempundu muri komine Mugina. Mwa gushika uyu munsi twashafise ikibazo kijanye nuko n'uyu munsi ushobora gufata fraude n'ubuzima bwawe ukaba wobubura. Ubuzima bwawe umuntu aho naho ubivuze gute? Je naragize ingorane itabaho n'umukuru w'umutumba, nkibaza ko bishikiye umukuru w'umutumba bizogenda gute kumwene gihugu. Je naraminaguriwe urugi basigamo interact yo kunyica n'umuryango wanje wose. Ibidandazwa vyama vyajabukanywe mu Rwanda bivuye mu Cibitoke birimo cane cane ivyamwa, imboga n'inzoga bishogwa cane cane mu isoko rya Bugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Isoko risanzwe rigizwe ahanini n'ibice birenga 80% vy'abarundi. Abakunda gufata iyo nzira baba abatwara imodokari canke abadandaza bavuga ko kuva imipaka yugawe n'u Burundi mu ntango z'uyu mwaka inzara iri mu kubica kubera akazi kabo kahagaze. Iyo mupaka wakora twarashobora tukora mu Rwanda tugashobora tumanderena mu Rwanda tukaronka udufaranga twabasha kuraba utudagara tw'abantu. Ngo dusa n'abantu twishe, dusa n'abantu baboshwe. Icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka, kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka. Imodoka yahora ijayo igakurayo ibishobora kumufasha cyangwa se bigafasha umuryango mu gihe aba ari umushoferi nka jenda umushoferi, guhera icyo gihe byaciye bicumbagira. Iryo yugagwa ry'umupaka ryatumye ndetse iryo soko risa n'iritagikora neza nk'uko vyemezwa n'abanyarwanda babi Bugarama no hafi y'umupaka u Rwanda ruhana n'u Burundi. Mbere nyene barezaga bakazana imyaka ino, natwe tukajya tukabahahira, nabyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara, natwe ibyo dukeneye tukabizana. Hano twahakuraga amafaranga trimuse amafaranga 200 ku munsi, ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara. Ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona,
ko imiryango yagiye ishakayo, ababyeyi babo ntibabona uko babasura, n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo. Nkanjye niho navukiye ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda saize tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi imbandi kubona jama yanjye hako yago sinanayiha ukuboko. Ko nyaye ukuboko urumva mba nkoze fraction. Ubu nukuvuga ngo ngewe ubu hano mu Rwanda ntekanye n'umuryango kuko manake igisokuru cyanye kishi cyo kwa mama kiri Burundi. Nakuze no mu kai Burundi nabanca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza ariko kugeza ubu nta muntu numwe ugi Burundi. Naha hakujya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngabo yagerayo. Mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo imbari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane. Buramatari w'intara ya Cibitoke yavuze ko ubwo butumwa bwahawe n'abagenzi we bo mu ntara za Kayanza, Ngozi, Kirundo na Muyinga zihana urubibe n'u Rwanda. Ikindi yategetse nuko umutekano wocungirwa cyane kugira ngo ntihagire abo yise abagizi ba nabi bo kwinjira bavuye mu Rwanda. Ivyo bihugu bibiri byasubiye kurabana ayingwe kuva mu mpera z'umwaka uheze. Uburundi bwabandanije kwagiriza Rwanda ko rubitse abagwanyi b'umuharire Tabara umaze gukora ibitero bitari bike mu ntara za Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Naho Rwanda rwamirira kure ivyo birego nticabujije ko Burundi bwugara imipaka buhana n'ico gihugu. Pierre Claver Nkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Reka noneho tuzamuke tujye mu Rwanda, aho mu karere ka Musanze mu murenge wa Shingiro abaturage babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano muke nyuma y'uko hadutse agatsiko k'abiyita abapriki bakomeretsa ndetse bakanasahura abaturage. Gloria Tuyishime araduha inkuru irambuye. Ni abaturage batuye mu duce dutandukanye tw'umurenge wa Shingiro mu karere ka Musanze bavuga ko barembejwe n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'agatsiko k'izo nsoresore. Aba baturage bavuga ko ku manywa bigoye kubabona kuko ubwo bugizi bwa nabi babukora mu ijoro. Umurenge wa Shingiro uherereye mu birometero hagati ya 30 na 40 uvuye mu mujyi wa Musanze. Ibikorwa bikunze gukorerwa muri aka gace cyane cyane ni ubuhinzi n'ubukerarugendo. Shingiro ituwemo n'abaturage barenga 24,000. Ijwi ry'Amerika igera mu kagari katera imbere twaganiriye na Ndayambaje Emmanuel, ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40. Yatangiye adusobanurira abo bantu abaribo. Ikibazo cyatangiye aba bantu ari abana bagamye no bakigira ibisare bakinisha bikaba nk'ari mu mikino, naho bo bakuyemo imigaryo ugasanga ubu ngubu nk'umuntu wamwereye hano agacupa ke yamara kukanywa, igihe agiye ugasanga bamutegeye nk'irya mu gitari bagahita bamufata bakamunigagura bakamwaka telefone n'amafaranga afite, ubwo bagasiga umuntu banamuhonda ubwo bagahita bigenda. Twongeye kuganira na bamwe muri bo bagiye bahohoterwa n'aka gatsiko. Uko bishaka Theoneste ni umwe muri bo. Umuntu ati hagarara icyo wakoze ni ukunshikuza telefone ariruka, ndavuga ni ntonda mwiruka, hari igihe aba afite n'icuma wenda akaba yakintera, ubwo ndamureka aragenda. Ibyo nta kintu mfitemo bigaragara, hari n'igihe yarananankorera n'ibindi bitari ukunyaka telefone. Ubwoba bwaramfashe no kugira ngo mbaho ngaho n'abantu bahankuye. Uyu nawe umuvandimwe we yateraguye ibyuma hafi yo kumwica bikozwe n'abakekwa kuba abagize aka gatsiko. Umugani gura muhungu iyo bakubonyeho amafaranga babona gukurikirana mpaka, ubwo rero we yaratashe ngo ageze rero asanga bamuregeye, bahita ngo bamukubita bamuteragura ibyuma, nje sinari natashe. Uwari umuteye icuma rero mabukwa ahita amufata, baratabara abantu baramuheka bamujana ku bitaro. Abaturage bo muri aka gace bongera kwemeza ko ikigiriza isoresore umwihariko ari ukugendana intwaro zirimo ibyuma bakoresha bagirira n'abaturage. Inkoni ntibaziburaga, kumva n'ibyuma ntibabiburaga kubera ko bakoraga n'injoro. Ubwo baburagamo ikintu urukumva nawe uri kubyumva ni ukumukubita. Ibikoni binini ntabwo ari udukoni dutoya, kukubita wahura nabo ucanye gutya telefone uri kugenda bagahita bakubita akabo, telefone ikagwa, uri ku ruhande akayifata ubundi bakiruka. Ijwi ry'Amerika kandi yifuje kumenya inkomoko y'iri zina ntibyadukundira, ariko si ubugizi bwa nabi muri aka gace bwaba buterwa n'iki? Uko ibishaka Xavier nibyo yatubwiye. Bakumva ko nyine basangira kandi batakoranye, nukwanga akazi bakumva ko baryaye ubusa batavunikiye. Akazi karahari, ubu bari gukora ibirayi, abandi bari gukora ikiyeda aho bari kubaka, urukona natwe ubu turi gucukura fose, hari abari gusiza ibibanza gutyo. Nubwo abaturage bakomeza kuvuga ko abakora ibi ari urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka 20 kuzamura, bamwe muri bo bameze yuko badakora ibi babyibwirije, ahubwo haba hari ababatumye. Amakuru ahari bavuga yuko haba harimo n'abagabo nyine babafasha mu ibyo bintu, harimo n'abagabo
niko bajya bavuga ngo baba bari kubafasha mu ibyo bintu haga no kugira ngo bakubite uwo muntu byatewe nuko hari abo bagabo bari baguriye bamwe n'inzoka aya ntabwo irabafata baracyashaka urutonde rwo kugira ngo bazaze bafite n'abo bandi basigaye. Ariko kandi aba baturage ntibahwema kugaragaza impungenge z'umutekano wabo aho babihuza n'ubwicanyi bwigeze kuhakorerwa mu mwaka wa 2018 aho umutwe w'inyeshyamba wa FDLR wishe abaturage bagera kuri 20. Barabisha abantu ne mu baturage bacu yapfa natwe twagiye gushingura byarabaye. Ni umutekano muke ku muturage. Abaturage bose basaba ko umutekano wabo wakazwa. Twasaba ubufasha nk'abo baba bafashe bakabakomeza kuko n'ubundi barabajana bakoze nkago manyanga guco ngeje tukongera tugahurira hano ubwo rukuma ntaco wamubwira rero ubuyobozi bwamurekuye. Kuri iki kibazo Ijwi ry'Amerika yavuganye n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Jean Bosco Mwiseneza mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone ngendanwa yagize ati ababashije kumenyekana ko bari mu bateza umutekano muke bari gushakishwa na polisi ku bufatanye n'abaturage. Abavuga ko barengana iperereza riri gukorwa nibigaragara ko badahungabanya umutekano turabizeza ko bazarekugwa gusa bafashwe hakurikijwe amakuru yatanzwe n'abaturage. Uyu muyobozi kandi yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe. Turasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe icyaha kigakumirwa kitaraba. Bwana Mwiseneza yatubwiye ko bari bamaze kwakira ikirego kimwe gusa ariko hagikorwa iperereza ngo bamenye abakorera ibikorwa by'urugomo. Uyu muyobozi yongeye kutubwira ko ari umwihariko w'uyu murenge gusa ariko abaturage bakatubwira ko batangiye kumenya iby'aya makuru mu mezi 6 ashize. Usibye aka gace k'akarere ka Musanze kagaragaramo umutekano muke, akarere ka Rubavu nako gafite agatsiko kabiyita abuzukuru ba shitani kica kakanambura abaturage. Mu mpera z'icyumweru turangije ikipe y'umukino w'intoki ya Gisagara Volleyball Club ntiyabashije gukina na Reg Volleyball Club bityo Gisagara iterwa mpaga ibyo abasesenguzi b'imikino bavuga ko ari igihombo. Ku yandi makuru y'imikino tukiri mu Rwanda ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru yerekeje muri Madagascar aho izakina imikino ibiri ishakisha amahirwe yazayigeza ku nzozi zo kubona itike yo gukina imikino y'igikombe cy'isi. Reka ibi tubibaze mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda. Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya Gisagara Volleyball Club yakubiswe mpaga mu mukino wagombaga kuyihuza na Reg Volleyball Club ku ntera ya 5 ya shampiyona y'icyiciro cya mbere. Muri uyu mukino wagombaga kubera mu nzu y'imikino y'ishuri ryitiriwe umubyeyi w'abamarayika Notre Dame des Anges i Remera, ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club yahise yibonera amanota 3 nyuma y'uko Gisagara Volleyball Club ihanishijwe mpaga kuko itigeze igera ku kibuga. Umwe mu basesenguzi ba volleyball umunyamakuru w'imikino Amoni Nwamanya asobanura ko iyi mpaga yatewe Gisagara Volleyball Club ari igihombo mu mpande nyinshi. Nesheke kuri ekipe nyirizina, nesheke ku karere ka Gisagara, usibye ko abari nesheke kuri federation kubera ko federation ku ruhande rwayo hari ibikorwa iba yateguye bitegura imikino yaba ibibuga kugeza kuri ubu ibibuga byinshi birakodeshwa sofa kubera ko ibibuga rusange nabwo ko bikirimo kuvugururwa. Ibibuga baba bakoresha byose bari gukodesha, urumva yo ikodesheje nk'ikibuga cyangwa se salle ekipe ntiboneke, urumva ni igihombo kuri federation. Ikindi no ku bakunzi ba volleyball muri rusange, ikipe ya Gisagara ni ekipe ikomeye, ifite umwanya wa 3 muri Afurika nyirizina, ni ekipe presenting akarere ka Gisagara, ni defending champion, urumva ni igisebo ku karere muri rusange ekipe ndetse n'ingorane kuri federation kuba hari ibyo muri rusange yaba yatakaje. Amoni Nwamanya avuga ko bitazorohera ikipe ya Gisagara Volleyball Club kuboneka mu makipe ane azahangana mu mikino ya kamaramaka ariyo playoff. Navuga yuko itaragenda kubera ko na journée ya nyuma ya phase ale iri ku mwanya wa 4 none ahangaha, gusa hari amahirwe menshi yuko ishobora kuzisanga yabuze mu makipe ane kubera ko uyu munsi niba tuga ekipe ya Kepler ni ya kabiri uyu munsi, Lege ni ya mbere, Kepler ikabi ya kabiri, Polisi ikabi ya gatatu, urumva Gisagara ikazi ikabi ya kane. Urumva apera mutsinzi ikipe ya Polisi direct ikipe ya Gisagara itiva mu makipe ane ya mbere. Byanzana igora no muri phase retour kugira ngo iza catching up, byazayigora kubera ko amakipe yose yari iteguye, yaba ekipe ya Kepler, yaba ekipe ya Lege, yaba ekipe ya Polisi, izo ndavuga iziri imbere niyo apera muri phase retour izabimeze neza, so bishobora gutuma ekipe ya Gisagara yikanga yabuze no muri playoffs. Ni ibintu bishoboka cyane nko ku kigero cya 70%. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yerekeje Antananarivo muri Madagascar, igiye gukina imikino ibiri ya gicuti yo kwipima. Kuwa gatanu w'iki cyumweru Amavubi y'u Rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya Botswana, naho kuwa mbere w'icyumweru gitaha u Rwanda rukazakina na Madagascar. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda izifashisha imikino mpuzamahanga ya gicuti mu kwitegura imikino y'umunsi wa 3 n'uwa 4 mu rugendo rwo gushakisha icyo kwerekeza mu gikombe cy'isi mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka.
mwaka u Rwanda ruzahura na Benin ndetse na Lesotho mu itsinda rya gatatu. Nyuma y'imikino ibiri kuri buri kipe muri iri tsinda, Amavubi y'umutoza Frank Spitler ni ari ku mwanya wa mbere. Andi makipe ari muri iri tsinda na Afurika y'Epfo, Lesotho, Benin, Nigeria na Zimbabwe. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Nshuti muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho muri aka kanya naha ahumurije, ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'Ijwi ry'Amerika biri imbere. Nge mwumvaga ndi Tim Harris Ishimwe, nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kuyategura. Nadia Taha nawe wamfashije kuyegeranya ndagushimiye. Nshimiye kandi na Etienne Karekezi wari uyihagarariye. Reka tubasigiremo ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi ba Sudani y'Epfo ntibari babasha kubahiriza ibyo bijeje abanyagihugu. Byavuzwe na Ambasaderi Robert Wood uri mu mwanya usimburanwaho w'intumwa idasanzwe ku bibazo bya politiki mu muryango w'abibumbye. Yahamagariye guverinoma y'inzibacyuho gushyira mu bikorwa ibikenewe mu gutegura amatora hakurikijwe itegeko nshinga, urwego rw'amatora n'umubare wayo, hamwe no kwandikwa kw'abazatora, kudasiga inyuma abavuye mu byabo, gushyiraho gahunda yizewe y'itora, uburyo bwakwifashishwa mu gihe havutse impaka mu bijyanye n'itora n'ingengabihe y'amatora. Bitewe n'uko abayobozi ba Sudani y'Epfo batabashije kugaragaza ubushake bwa politiki bwasabwaga ngo bakoreshe amatora yisanzuye kandi adaheza, Ambasaderi Wood avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera gushimangira aho ihagaze. Inkunga yasuzumwe ntiyagombye gushyigikira inzira y'itora idaherekejwe n'igikorwa cyihuse cya guverinoma y'inzibacyuho. Ntiyagira ubwisanzure, ntiyaba itabogamye cyangwa ngo igirirwe icyizere. Amafaranga azatangwa mu bihe biri imbere agomba kuzaba aherekejwe inzira y'amahoro ivuguruye kandi inkunga ku kiremwamuntu irusheho gufungurirwa amarembo. Ambasaderi Wood ati, kugira ngo inzira y'itora igirirwe icyizere, tugomba kubona guverinoma itangira gushyira umutungo wayo mu bikorwa byo gushyigikira inzego z'amatora yishyiriyeho. Urubuga rwa gisivili n'urwa demokarasi ni ingenzi ku nzira y'amatora kugira ngo akorwe mu mahoro kandi agirirwe icyizere. Ambasaderi Wood yavuze ko umutekano muke muri Sudani y'Epfo ukomeje guhangayikisha bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We are alarmed by recent intercommunal violence in Warrap State and Abyei. Duhangayikishijwe n'urugomo rwambukiranya amakomine ruheruka muri leta ya Warrap n'iya Abyei rwahitanye abasivile 80 n'abasirikare b'amahoro 2 ba UNICEF. Turahamagarira guverinoma ya Sudani y'Epfo guhita ikora iperereza ku mpfu z'abo basirikare b'amahoro 2 no kugeza mu butabera ababikoze. Ambasaderi Wood yanavuze ko imibereho y'ikiremwamuntu ikomeje gutera impungenge. We call on the international community to bolster the efforts of the United Nations in humanitarian. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga gushyigikira ibikorwa bya ONU n'imiryango y'ubutabazi kugira ngo batange amafaranga abura mu bikorwa by'ubutabazi no gusiba icyuho. Ikindi, turasaba abayobozi b'ibihugu n'abandi bo mu bihugu byo mu karere gukora ibishoboka byose bikorohereza inkunga y'ubutabazi no kurinda umutekano w'abakozi batanga imfashanyo bari mu bikorwa by'ubutabazi mu gihugu. Ubu igihe kirageze ngo guverinoma ya Sudani y'Epfo yubahiriza indahiro yayo ku matora yisanzuye, adaheza kandi yizewe. Ikore ku buryo abagize uruhare mu rugomo bagezwe imbere y'ubutabera kandi yorohereze inkunga y'ubutabazi kugira ngo igere ku bayikeneye. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.